iyo bivuze ngo igihugu casubijwemo intege mu buryo buri economique kirazamuka, abanyabwenge bacu bariyongera, abantu bumva banezerewe kuba mu gihugu apana hanze y'igihugu, abantu iyo barimye bareza, iyo abantu bari umuntu icizere c'ubuzima kiriyongera, iyo igihugu casubijwemo intege umugishuza mu bice byose, ishengero rigira ububyutse, abanyabwenge bakarushaho kwiyongera, urwego rw'ubuzima ndavuga sante, ndavuga mu ubuvuzi, abantu bakishimira nyine ko bahabwa serivisi nziza, nta korupsiyo bihari, mbese hari ukuntu muri domene zose haba harimo gusubizwamo intege, aho umuntu wese yagize avuga ati wawu, ahwi ibi nibyo twashakaga, nibyo bita gusubizwamo intege, kubera ko ntushobora kuvuga ko ishengero rimeze neza ku muhanda hari abana basaba, ntushobora kuvuga ko mumeze neza guteze, abo bana se ntibavuye mu muryango. Umuntu aje kwihana, aje yizanye, ni gute umutenga? Umuntu yahuriye na Satani hanze, hanyuma aramukomeretsa, aje avuza induru avuga ati ntabara mukozi w'Imana, sengera nahungabanye, ugahita umugerekaho igihano c'imyaka 2 ubu umusubijemo intege cyangwa ubumwishe. Muri iki gihe kimeze gutya, ni byiza ko abantu babwira abandi ibibasubizamo intege, kubera ko ibi n'ubundi aba yarabyumvishe. Kubwira umuntu intege nke ze, aho avuka barazimubwiye, aho yize barazimubwiye, aho yirirwa barazimubwira, ibyo bintu arabizi, yarabyumvishe ku buryo buhagije, ahubwo ukwiye kumubwira byibuze ko Imana imukunda. Wenda abanyuma nasorezaho, ni uguhora ubwira umuntu ko azapfa, ko Imana izamutwika, Imana iturira, Imana yica, Imana nawe ndebera aho wavukiye bakubwiye ibintu bibi, aho wize bakubwiye ibintu bibi, naho ugiye gusengera koko. Hari ibintu bitatu nibaza nyine ko tutazi, ni urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, biri infini, bingana uko Imana ingana. Rero reka nkubaze, umukobwa amaze gukuramo inda 5, ubwe ntabwo aba akiri umuntu, aba yariyanse, hanyuma kumubwira ngo n'ubundi Imana izakwica, yarapfuye. Agenda yumva yarapfuye, ahubwo akwiye wamubwira ngo nubwo wageze kure, Imana yakwakira, irashaka gukunda. Pasi iyo umuntu akomerekejwe n'uwo musubijemo intege naho yokora iki? Ibyo uvuze birakomeye, ariko umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu arusha bose kudukunda, aruta uko abavandimwe bakundana, nubwo izindi nshuti zaduhararukwa cyane, Yesu we ntahemukira abakunda. Nagiye mbabwire ko urusengero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu, ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Nese ubwo uzi ko ari igihe ujya gusaba rendez-vous pasteur akaguha amezi 6, umbwiza ukuri, wamara amezi 6 utaratura, wamara amezi 6 washaka kwiyahura utariyahura. Urumva? Hari igihe umuntu aba ahantu ariko hatamusubizamo intege. Shaka abantu mukozi w'Imana yakira ibibazo byinshi, bimwe bimuca ivutu, mbere nibaza ko biremera kurusha, rimwe ugasanga bimwe biri ku rugo rwiwe, kwishengero ndetse n'igihugu. Pastor, ni gute umukozi w'Imana ashobora gusubizwamo intege muri bijye bice bitatu nkuko mwamutubari? Kamere ku kintu nzi ko abakozi b'Imana benshi batazi. Shalom bakunzi bacu mudukurikirana kwimbonesha kure ariyo Iriba Ryiza, ku mbuga zitandukanye arizo Iriba Ryiza kuri YouTube, Iriba Ryiza kuri Facebook, Iriba Ryiza kuri TikTok, Iriba Ryiza kuri Instagram na Twitter, byose kubwivuga butumwa. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu munsi twagize umugisha tubonana n'umukozi w'Imana benshi nibaza muramuzi,
ni Pasteur Desire Habyarimana, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. murakoze cyane. Tugize umugisha gusubira kubabona mu biganiro, ndabizi abantu benshi barabazi bakurikirana ino mbonesha kure. Pasteur, mu buryo bwagutse mushobora kwibidondora abadukurikiye. ngira ngo si ibyo uvuze. Nitwa Desire Habyarimana, ndi umupapa, mfite abana 2 n'umudamu, ndi umukristo. Abakuzi cyane bakuze ku biki? ngira ngo banzi ku bijyanye n'umuryango na counseling. Mu mwaka uheze twarakoranye ikiganiro turiko tuganira ku byerekeye ingo. Ini Burundi mwari mwaje, noneho twongeye kubona akajya kuganira namwe. Mbere ko tubandanye twagiye tubasabe mudufashe musengere umwe tugiye kubana kaza. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ubuntu duhaye, rekube hagati yacu, turindisha imbaraga zawe kandi mvugane na buri mutima icyo ushaka kubwira, kubaho kwawe kube hano, utugirire neza muri byose. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor, iyo tuvuze ngo Pastor twumva umukozi w'Imana. Kumbure nk'uko ubonye ubwa mbere wakiriye umuhamagaro kuba umukozi w'Imana ryari bigenze gute? Kijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaye ikigira 10, bitangiye kubana n'abakozi b'Imana hamwe aho bita ku Rusago. Nyuma yaho natangiye umurimo w'ivugabutumwa ngenda muri 1993, nabaye pasiteri 2007. Yego. Muri icyo gikorwa cyo kuba umukozi w'Imana, reka twumve tuganire, n'izihe ntambamyi wagiye uhura nazo muri uwo murimo? Biragoye gusubiza kubera ko mu kujya kwambura abantu Satani habamwo Satani ntabwo wajya kumwambura abantu bacecetse. Akora ibishoboka byose kugira ngo akugwanye. Ariko isezerano ry'Imana yavuga ngo mumugwanye nawe azabahunga. Rero kiretse dufashe nk'umwaka wose tuvuga inzitizi, ariko ni nyinshi cyane. Ariko icyo nshimira Imana nuko iyo ikigurindiye kuyikorera iragumya ikakurinda, kiretse igihe cyawe cyarangiye. Uko byaza biri kose, byaba urupfu, byaba imibabaro uko yaza uko ariko kose, Imana iragufasha. Sinagira ha Pawulo birumvikana yaravuze ngo arirata gukubitwa, Baroma bagira inkoni bakubita zikazana inyama ku mubiri. Yarazikubiswe, yarafunzwe inshuro nyinshi. Pawulo bamuteye amabuye basiga yapfuye, ubwato bwamenekeye mu nyanja. Hari ibintu byinshi yahuye nabyo biteye ubwoba. Yewe rero sindira umwuzukuru wiwe nkurikije ibyo yaciyemo. Ariko imibabaro yo mu bwami mu gukura abantu kwa Satani ubazana mu bwami bw'Imana, byo ni bisanzwe. Tugiye kuganira ku ijambo bita gusubizwamo intege. Ndumva ko kumbure tumaze kuganira uratubwiye ko wahuye n'intamba nyinshi kandi byumvikana ko Satani agwanya umurimo w'Imana, kandi koko umuntu abagiye kumunyaga mu bwami bwiwe. Muri Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 29 havuga ngo niwe aha inkomezi abadendebukiwe, utagira intege amwongeramwo inkomezi. Pastor, iyo bavuze ijambo refreshment cyangwa gusubizwamo intege, mwebwe mwumva iki? Reka nkongerereho irindi. Zaburi 23 umurongo wa 3 haravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Gusubizwamo intege ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi cyangombwa. Gusubizwamo intege bishobora kuba ku muntu ku giti cye, bishobora kuba mu muryango, bishobora kuba ishengero, bishobora kuba no ku gihugu, bishobora kuba no ku mahanga. Gusubizwamo intege ni ikintu cyangombwa, biterwa n'ibyo umuntu yahuye nabyo. Hari igihe ku bakozi b'Imana cyangwa se ku bantu bakorera Imana, atanga ibyo atanga bikamuherana, bigashira.
reka ntanga urugero. Yesu umunsi umwe wa mudamu yari mu mugongo yamukozeho, aravuga ngo numvishe imbaraga zimvuyemo. Hanyuma aravuga ati hari umuntu nkozeho, baravuga ati no, abantu bariho ni benshi bakwegereye cyane, ni kutuvuga ngo hari umuntu ugukoze. Aravuga atoya, numvishe imbaraga zinshizemo. Hari ubwo umuntu yiyumva akumva ibyo yatanga byashize. Ikintu kijya kigorana rero ku bakozi b'Imana ni uko bishira ugahita gutanga ibiri mu bwenge na experience n'ibiri muri kamere, kandi ibintu byaragushiranye. Kandi bariya reka nita ba beneficiaire itorero, iyo urimo gutanga ibiri mu bwenge gusa barabyumva, kuko umutima uvugana n'undi mutima, umwuka yumva undi mwuka. Niyo mpamvu ari byiza Yesu ukuntu yabigenzaga, yahita asubira ku musozi akajya gusenga. Na Mose nawe niko byamugendekeye, intege zajya zishira agahita ajya gusaba randevu, akamarayo nk'iminsi 40, Imana ikongera ikamwuzuza, akongera akamanuka. Twebwe rero aho dutandukanira nabo tuhita dukomerezaho, kandi ibyo uriho uratanga bitakiri bya bindi. Icya kabiri, Pastor, tukiri kuri icyo nyene, tuzi abakozi b'Imana benshi bahagutse bafise umuhamagaro kandi ubona ko buzuye ibintu byinshi byo gutanga, ariko kumbure kubera amabanga menshi, kwitaho umuryango, kwitaho ishengero, kwitaho imiryango bavukamo canke bitandukanye, kwitaho igihugu, gukurikirana ibyo bigatuma bigenda bikamura za nkomezi zibarimwo, kumbure nk'uko bivuze bagakomerezaho. Ni igiki umuntu yokora kumbure ngo inguvu ntazitakaze, intege ntazitakaze? Bisaba gucunga ibintu bibiri. Bisaba gucunga ibyo utanga n'ibyo winjiza. Urabizi ko muri kontabilite uramutse usohora ibiruta ibyo winjiza, waba ubikurahe, waba wiba. Bisaba ngo ugire umwanya munini wo kwinjiza. Abantu bo muri Aziya, ubukire bwabo ntibaburebera mu byo bakonsomye, baburebera mu byo babitse binjije. Ni nayo metode ya Yosefu. Uribuka ko Yosefu yavuze ati mu myaka 7 y'uburumbuke mugerageze guhunika byinshi bishoboka, kugira ngo muri ya myaka 7 y'inzara ata kibazo kizaba. Twebwe rero turi abantu, sinzi niba ari ugukunda Rix, turi abantu bakonsoma ibiruta ibyo twinjije. Yego, nicyo kibazo. Cya kabiri nayo ndavuga ni ikijyanye no kurwana intambara. Iyo urwana intambara nyene intwaro ziragushirana. Turavuga gusubizwamo intege. Bisaba ucika intege. Uribuka Gideyoni ari haragwana, hanyuma agacika intege ahitwa Irehi, Imana igafukura iriba, akongera kunywa, akongera kurwana. Hari ubwo kurwana intambara ugacika intege, ni ibintu bisanzwe. Bisaba ngo uhore, ngira ngo mu gisirikare iyo umuntu ajya kurwana intambara, icambere ategura ni inyuma ye, ahazatwara inkomere, azajya kuvuriza abakomeretse, ahashobora gukorera training y'abandi bantu bazamufasha, n'aho ashobora kuhungira bibaye ngombwa. Twebwe rero umuntu ajya kurwana nta kimwe yateguye, ataribajije ngo ni gute nzasenga, ni gute mbese nzasubizwamo intege. Kandi turavuga ko gusubizwa intege mu bugingo ni ikintu cy'ingenzi. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu ni igihe umuntu afite ibikomere. Ibikomere ni ikintu kibi. Ni wenda bakubwiye ko utari mwiza, cyangwa bakubwiye ko ukora ibintu nabi, bakubwiye ko ntacu uzigera ugeraho. Hanyuma n'iwanyu mu muryango uvukamo, kuko nta muntu yagize icyo ageraho, cyangwa se n'abagerageje nabo byaranze, sibyo? Ibyo bintu byose bikuzengurutse ni ibicantege gusa. Biba bigusaba gusubizwamo intege, kureba kure kuruta aho bareba, gufata ibyo bintu byose ukabizana kuri Kristo, kumenya ijambo ry'Imana, ukamenya kwatura ibintu byiza bihabanye n'ibyo bo bakubwiye. Ibyo nabyo bisaba gusubizwamo intege.
gusubizwamo intege biri mu buryo bwinshi. Navuze ko bishobora kuba ku muntu ku giti cye, bishobora kuba mu muryango, bishobora kuba ku itorero, bikaba biba no ku gihugu. Reka ntange urugero kuri Isirayeli. Iyo Imana aya masezerano wavuze muri Yesaya yavuga ku gihugu cya Isirayeli, wibuke ko bari bamaze imyaka 70 mu bunyage. Iki gihe rero Imana yavuga ko izongera guhembura, izongera kubasubizamo intege mu bugingo bwabo. Hanyuma iyo bavuze gusubizwamo intege, si igice kimwe, nuko abanyamashengero batubwiye igice gusa cy'impwemu, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo bivuze ngo igihugu cyasubijwemo intege, mu buryo buri economique kirazamuka, abanyabwenge bacu bariyongera, abantu bumva banezerewe kuba mu gihugu apana hanze y'igihugu. Abantu iyo barimye bareza, iyo abantu bari umuntu icyizere cy'ubuzima kiriyongera. Iyo igihugu cyasubijwemo intege, umugisha uza mu bice byose, ishengero rigira ububyutse, abanyabwenge bakarushaho kwiyongera, urwego rw'ubuzima, ndavuga sante, ndavuga mu ubuvuzi, abantu bakishimira nyine ko bahabwa serivisi nziza, nta korupsiyo ibihari. Mbese hari ukuntu muri domene zose haba harimo gusubizwamo intege, aho umuntu wese yageze avuga ati wawu, ahwi, ibi nibyo twashakaga. Nibyo bita gusubizwamo intege, kubera ko ntushobora kuvuga ko ishengero rimeze neza ku muhanda hari abana basaba. Ntushobora kuvuga ko mumeze neza guteze, abo bana se ntibavuye mu muryango. Ntushobora kuvuga ko mumeze neza abantu batanezererwa kuba mu gihugu cyabo, umuntu wese ugiye hanze atagaruka. Ntushobora kuvuga ko umeze neza, ntushobora kuvuga ko umeze neza mu nda hashonje. Ntabwo ushobora kuvuga neza, ukuvuga ko umeze neza abantu bafite ubunebwe badakora. Ntabwo ushobora kuvuga neza abantu badashira imbaraga muri creativity, badashira imbaraga muri innovation. Kumera neza kugomba kuba mu bice byose imwe. Hanyuma ikindi kidusaba gusubizwamo intege ni igihe twisutsweho n'ibigeragezo n'imiyaga, bikaza bitunguranye, ibyago bikaza bigakubita. Urabona abigishwa bamanuka mu Emawusi, bari bapfushije umwami wabo, kandi bobo muri uko batekerezaga bari bazi ko aje gukuraho ingoma y'Abaroma, hanyuma akima akaba umwami, wenda bakaba abaminisitiri n'ibindi. Hanyuma bumvaga bagiye gukira ubukoroni by'iteka ryose, hanyuma itarapfa kandi apfa nabi. Bamanutse bacitse intege ku kigero giteye ubwoba. Ubwo yabaganirizaga batangiye kumva agatima kagaruka. Mbonera kubwira abantu muri iki gihe kimeze gutya, ni byiza ko abantu babwira abandi ibibasubizamo intege, kubera ko ibi n'ubundi aba yarabyumvishe. Kubwira umuntu intege nke ze, aho avuka barazimubwiye, aho yize barazimubwiye, aho yirirwa barazimubwira. Ibyo bintu arabizi, yarabyumvishe ku buryo buhagije, ahubwo ukwiye kumubwira byibuze ko Imana imukunda. Wenda abanyuma nasorezaho, ni uguhora ubwira umuntu ko azapfa, ko Imana izamutwika, Imana iturira, Imana yica, Imana nawe ndebera aho wavukiye bakubwiye ibintu bibi, aho wize bakubwiye ibintu bibi, naho ugiye gusengera koko bakubwira Imana yica, Imana itagira imbabazi. Nibaza ko Imana yica nk'uko bayivuga, ahubwo yari guhera ku babivuga, yari guhera kubivuga, kubera ko hari ibintu bitatu nibaza nyine ko tutazi: ni urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Biri infini, bingana uko Imana ingana. Rero reka nkubaze, umukobwa amaze gukuramo inda 5, ubwe ntabwo aba akiri umuntu, aba yariyanse. Hanyuma kumubwira ngo n'ubundi Imana izakwica, yarapfuye.
agenda yumva yarapfuye, ahubwo akwiye uwamubwira ngo nubwo wageze kure Imana yakwakira, irashaka gukunda, irashaka imigambi myiza kuri wewe, uramutse uje ukuri yakwakira ukuri, kubera ko nawe agera igihe akiyanga, akaba azi ko sosiyete imwanga, nta bumuntu akigira, akaba yumva ari nk'igikoko. Rero akeneye uwamubwira urukundo rw'Imana, kubera ko ibindi byose yarabimenye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo, kandi buke ko icyo gihe twese ntabwo ari bwakizwe tuvuge ngo twayikoreye ibintu byiza ngo irangije iradukunda. Yakunze umunyabyaha kugeza ubwo itanga umwana wayo. Abantu bakwiye kumenya nyine urukundo rw'Imana, bakamenya imbabazi z'Imana kuruta kumenya afite impamvu tuvuga Imana yica, ni kubera ko natwe twazanye ihungabana ry'ibyo twakuye mu miryango n'ibindi, ntituzi Imana igira imbabazi. Nibaza ko dukwiye gusubizwa mu intege. Murakoze cyane Pastor. Tugerageje kuraba usanga kenshi imvugo zimeze uko z'ibicavutu zigaragara mu gace ko muri Afurika. Biterwa n'iki? Nuko twaba twarahuye n'akahise katameze neza. Urumva kahise katahise kagira ingaruka mbi nyinshi. Reka nguhe urugero. Ngewe ku myaka 4 nareraga abandi bana, hanyuma ku myaka 5 nateka inkono ingasha. Kuri iyo myaka nkubwiye, ubwo iyo bavuze guteka, ubwo wabaga bagiye gushaka inkwi mu ishyamba, guhumbira, gusenya. Urumva icyo gihe wibuke ko wabaga wiri ugwana n'inzoka. Urumva umwana w'imyaka 5 ahantu munsi wacu ni ahantu ukuntu bahita mu Ruhono, inka itembye ntigaruka. Aho hantu niho najyaga kuzamukana amazi. Ubwo nagiye gushaka inkwi, nagiye kuzamukana amazi, nagiye gushaka ibyo guteka ku myaka 5. Uwo muntu yaba akigira ubwoba. Noneho rero ubwo utekereza ko ninya kuvuga Imana, nzavuga Imana y'urukundo, nararukuye. Afite ubuntu bw'Imana bwo ni bwiza, n'ijambo ry'Imana ni sawa, ariko tuyo rinyuramo ishobora kuba irimo ingese, ikibazo. Hanyuma produit fini tuzabona hano ishobora kuba itari nziza. Nico kibazo abantu benshi bahura naco. Ntibakuze bajya ngo bahage, nta wigeze ababwira neza, ubwo urashaka ibyo bintu ngo babikure. Ibyo bintu ugira ngo hanyuma bahita agize Imana nyine arakizwa, yitwa uw'imwemu, utekereza ko azaduhike. Kugira ngo umuntu abe ari umuntu mwiza, utera intege abandi, usubizamo inkomeza abandi, hari urugendo agomba kuba yarakoze, kandi muri bya bice 3 agomba kuba yubatse neza mu gice cy'umwuka, amarangamutima yo agomba kuba adakomeretse, ubwenge bwe bugomba kuba bukora neza, amahitamwo ye agomba kuba ari meza, noneho no mu mubiri. Tugarutse ku nyene hari ibintu 3 bavuze ngo bikugora gutahura, reka ngaruke ku rukundo rw'Imana. Pastor, ubiravye muranibaza ukuntu Imana yadukunze ikemera gutanga umwana wayo, nibaza kuri Yesu. Noneho ku rukundo rw'iwe ni kubera iki yahisemo, muranibaza ni iki yadukunzemwo, ni iki yakunze muri twebwe cyatumye yemera kwitanga. Bibiliya ivuga ko umunezero wayo ari ukubana n'abantu. Niwo munezero wayo, ni ukubana n'abantu. Rero Imana yumvaga umunezero wayo ari ukuba mu bantu. Nibaza ko ico nasubiza. Okay, reka kumbe tugaruke kuri uku gusubizwa mu intege. Mwavuze ko bishobora kuba ku giti cy'umuntu, bikaba no kwishengero. Reka ngaruke kwishengero. Mwishengero, mu mashengero atandukanye hakunda kugaragara ibihano ku muntu ashobora kuba tubahirije ibyo ishengero canke amategeko y'ishengero avuga. Bamwe bakabashira inyuma y'ishengero, ari byo bita guhagarika canke gutenga mu Kinyarwanda. Pastor, ni gute uyu muntu, ni ruhe ruhara rw'ishengero kugira ngo uyu muntu agaruke mu nzu y'Imana vuba adatakaje, donc asubizwe mu intege? Ni ruhe ruhara rw'ishengero?
ntaravuga uruhara rw'ishengero, buri shengero ryose rigira disipurine yaryo. Ni byiza ko buri muryango wose ugira disipurine, ni byiza cyane, ariko ikibazo bikoranywe urukundo. Intego yo kubikora ni ugusubiza intege mu muntu. Reka nkubaza, umuntu aje kwihana, aje yizanye, ni gute umutenga? Umuntu yahuriye na Satani hanze, hanyuma aramukomeretsa, aje avuza induru avuga ati ntabara mukozi w'Imana, sengera nahungabanye, ugahita umugerekaho igihano cy'imyaka 2. ubu umusubijemo intege cyangwa ubu umwishe? Birumvikana hari ibintu bikwiye guhanwa. Umuntu yakoze ibyaha muri sosiyete birazwi, afite intahe mbi muri sosiyete, yirirwa atera inda abakobwa cyangwa se yirirwa asambana n'abagabo b'abandi, anywa inzoga, hanyuma hari n'inzira Bibiliya ivuga bigomba kunyuramo. Ugomba kumusanga wenyine, ukamumenyesha intege nke ze, cyangwa ugashaka undi, cyangwa ugashaka uwa gatatu, hanyuma ukabibwira ishengero. Sibyo? niyo nzira. Uzi ikintu kibabaje mu mashengero? Hari igihe utenga umuntu utigeze urya no kuramutsa. Ntimwigeze muganira, ntimwigeze umubaza ngo umerewe ute, niki kibigutera? Kubera ko hari ibintu byinshi bitera abantu. Reka nguhe urugero, wenda tugaruke ku bikomere. Umuntu yakuze nta rukundo rwa se, ari umuhungu cyangwa umukobwa, hanyuma ibikomere hari ubwo bikoresha umuntu ibyaha. Buriya abantu benshi bakonsoma inzoga nyinshi, bajya muri droge, abantu bajya mu busambanyi, ibyo mvuze byose ni masike y'ibikomere. Bahungira mu kindi kintu kimeze nk'icyabaha umunezero. Noneho iyo akijijwe bakamubwira kwihana, bamubwira ati haragowe abanyabyaha bicaye hejuru y'umuriro, akagira ubwoba bw'umuriro, ariko utamufashije gukira ibikomere, ibikomere bizarangira bimusubije mu byaha. Bisaba ngo ukorane nawe urugendo kugeza ubwo umenya ko mu bice byose yubatse neza. Hanyuma nagira intege nke muri ya nzira nyine yo gukira, ugahita umugerekeraho, uzaba umukomerekeje nanone. Icyo azakora azahita yanga Imana n'ishengero. Bisaba kube waramufashije mu rugendo kugeza igihe mwanzura ngo arananiranye, ariko ibyangombwa byose byarakozwe. Ikindi, gukizwa ni ugutsindishirizwa, ariko ntabwo umuntu akizwa ngo ararabaye umutagatifu. Hariho inzira yo guhinduka ku ngeso. Byibuze hari umuntu yamufashe ukuboko muri rwa rugendo rwo guhinduka, kubera ko ingeso imwe nta hantu ukanda gutya ngo ingeso irari igiye. Ingeso ni gake gake, uko yinjira gahoro ni nako kuyikira ari urugendo. Uyu muntu ari mu rugendo rwo guhinduka ku ngeso, ni gute uhita umushyira inyuma y'ishengero? Ahubwo ugomba kumufata. Nashaka nkubaza, umwana atangiye gukambakamba, iyo aguye urakubita cyangwa unamubwira bravo, ukazamufasha kugeza igihe azamenya kugenda nk'umuntu mukuru? Nibyo twakagombye kuba dukora. Gusa sinzi niba hose ari uko bikorwa, ariko kugira ngo ufashe umuntu umugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, nuko byakagombye kuba bikorwa. Mwavuze ku byerekeye ibikomere ko ari kimwe mu ntambamizi zishobora gutuma umuntu usubizwamo intege bidakunda. Pasi, iyo umuntu akomerekejwe n'uwo musubijemo intege, naho yokora iki? Ibyo uvuze birakomeye, ariko umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu arusha bose kudukunda, aruta uko abavandimwe bakundana. Nubwo izindi nshuti zaduhararukwa cyane, Yesu we ntahemukira abakunda. Nagiye mbabwire ko urusengero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu, ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Nta nubwo urusengero ari ihuriro ry'abantu beza, ahubwo ni abanyabikomere bahuriye hamwe ndabona bari mu nzira yo gukira. Rero iyo umuntu mugenzi wawe agukomerekeje mu rugendo rwo gukira, wumva nta gitangaza kirimo. Abantu benshi ikintu kibatera
bitera confusion no kumva mu rusengero hari abantu bavuye mu ijuru bari butahe mu ijuru nimugoroba abantu batavuga nabi abantu batagukomeretsa iyo uhuye rero n'ibinyuranye n'ibyo uhita wanga Imana ukanga n'urusengero ariko siko bimeze twese turi mu rugendo rwo gusa na Yesu turi mu rugendo rwo guhinduka nta ugeze ku rwego Satani atamurasa imyambi muri ibyo bice byose bitatu nk'uko mwatubwiye igice kimwe cy'ubugingo n'ic'umubiri ni bihe bintu umuntu ashobora gukora bigagera ubwo ku giti ciwiwe bimugaruramo intege icya mbere ni ugusenga bisubizamo intege hanyuma icya kabiri Pastor gatoya tukiri icyo cyo gusenga ni gute bisubizamo intege kuko umuntu asenga n'ubundi akaguma muri cya kintu cy'ibikomere ugazosanga n'ubundi yitaye mu gusenga mugabo atari uko abikunze ahubwo ni kubera guhunga bya bikomere kandi ntibimusubizemo intege ahubwo byarengana rusengera akarira biterwa n'uwamufashije ubundi gusenga ni terapi gusenga usohora ibikugoye ukinjiza ihumure ry'Imana gusenga neza niko byakagombye kuba bikorwa hanyuma gusenga ni nko guhumeka umuntu asohora umwuka mubi akinjiza umwiza ikindi gusenga ni bikomere gusenga nabi dusenga ibintu bibi ni uwaguhemukiye utumubwira ati Imana umwica umunkurireho sinzongere kumubona kandi Imana si umwicanyi donc ibintu bimeze nka gutyo nibaza ko gusenga ni byiza ko umuntu akwiye kubanza kwiyeza iyo avuze kwiyeza ntabwo ari kwatura gusa intege nke wagize ni ukureba niba udafite amarangamutima akomeretse niba ufite ibitekerezo bikora neza kugira ngo udave usenga ibintu bitari ku murongo ugomba kuba uruhutse ni byiza ko usenga wabitekerejeho rero gusenga bisubizamo intege mu by'ukuri kubera ko niyo nzira yo gusabana n'Imana yego gusenga bisubizamo intege hanyuma ikindi ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima afite ijambo ry'Imana riri ukuri byose uko ryakabaye ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro rero iki ni ukwibaza ngo icyo rivuga nisho nkora nirivuga gusenga ugasenga uzumva intege zije nirivuga gutanga ugatanga uzagira umugisha nirivuga ko ukuboko gukora kuzatera imbere gerageza gukora uzabona usubijwe mu intege mu kindi gice wenda kitari kimwemu wenda cyo mu mufuka nirivuga kwihangana ntabwo ubuzima ari competition oya ahubwo ihangane kugeza igihe uzagera ku byiza abantu bose bageze ku bintu bikomeye bari bakuze no kuvuga ngo hari urugendo bakoze ko kwihangana ibyo bintu guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bisubizamo intege hanyuma ikindi ni ukugira abantu beza urumva ibaze umuntu ugira inshuti z'abantu bananiwe gusa urumva abantu bagendana n'abantu ingo zasenyutse ubwo se urwawe ruzakomera abantu mugendana n'abantu bavuga ibintu biri negatifu gusa nta kigenda birasa nabi ntaho tujya no Pastor none ko abana benshi b'imfubyi bakunda kuvuga ngo ngomba kugira mariage n'umwana w'imfubyi nka Jenny azonyumva ibyo ubwabyo ni ikosa kubera ko iyo mubanye muri imfubyi zibiri uzi ikintu kiba buri wese aba afite ibyo arota kuri mugenzi we ariko ntamenye ko mu bubiko bw'umutima we nta kiriyo none uzabihabwa nande ko ntawe utanga icyo atahawe iyo umuntu yababaye akwiye kubana n'umuntu yanezerewe kugira ngo bakomezanye basubizanye mu intege ibindi ni ukwibesha mu by'ukuri hari igihe rero dufata ibyemezo bishingiye ku mutima ukomeretse rero ni ukwibaza ngo abantu tubana basubizamo intege umuntu mubana udafite icyo akungura mubana gute ni gute mumarana umwanya nibaza urabona abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara iyo ugize opportunity yo kujya i Burayi cyangwa muri Amerika ntugaruka uhita ushaka ibintu besha kugira ngo none se nkubaza Uburayi na Amerika ntibyakozwe n'abantu kuko tutakora iwacu ngo hase na Amerika kubera iki twumva tuzajya gutungwa n'imisoro y'abandi
kubera iki twebwe tutakubaka iwacu kugeza ubwo hasa na hariya abandi ahubwo bakazahungira. cyane ko dufite na klima nziza hano heza cyane. Yego. Ibyo byiza uvuze hari amaso atabireba. Urumva? Ntekereza ko dukwiye kureba uburyo abo tubana niba ari abadusubizamo intege cyangwa ari abaduca intege. Ukareba uburyo usenga niba ari ubugusubizamo intege cyangwa ari ubuguca intege. Iyo navuze kubusenga, guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, kubana n'abantu beza bagusubizamo intege, kugira umuntu ugufata ukuboko bisubizamo intege. Hanyuma ikindi ni ukugira icyerekezo, ni ukugira iyerekwa. Urava he urajya he. Urabona iyo wihaye intego ukavuga ngo ibyo ari byo byose ngiye kugenda ibirometero 1000, ushobora gutangira gucika intege ku birometero 200, 300, 400, ariko ukabuza ati no, aho nihaye ni 1000 sindabigezaho. Ibintu byose biri bibemo hagati urabyihanganira kuko ufite aho uva naho ujya. Hari abantu rero ubuzima bwabo bumeze nk'amazi adatemba. Uzi ikintu kizaba, hazazamwo urubobi, hazazamwo n'ibindi bibi kubera ko ntafite ahava n'ahajya. Iyo umuntu afite buriya uzi ikintu kitumotiva mu rugendo rwo gusenga, nuko tuzi ko tuva mu isi tujya mu ijuru kandi tukaba tutaragerayo. N'ubuzima tugomba kuba dufite intego. Ibyo rero ushobora kubigabanya mu mwaka, mu mezi 6, mu mezi 3, mu kwezi, mu munsi, mu ndwi, ukavuga ati nzakora ibi kugira ngo ngere kuri shakindi. Iyo ubayeho ubuzima bufite intego biragufasha, bisubizamo intege. Niyo uhuye n'ibicantege, yego, uba uzi ko hari uburyo bwo gusubizwamo intege. Navuga ibintu byinshi mu gusubizwamo intege. Ikindi ni ukumenya ngo ndinde. Uzi ko abantu benshi batize. Hari abantu benshi badukurikiye ku iriba batazi ngo ndinde, naremewe iki, ni iyihe mpano mfite, ni uwuhe muhamagaro. Ibyo bintu akaba atabizi amaze imyaka 30 mu rusengero. Iyo utazi ibyo, gusubizwamo intege biragoye, kubera ko umuntu asubizwamo intege paraporo y'icyo ashaka gukora. Urumva? Wenda reka nguhe urugero. Hano mfite abana 5 bose bagomba kurara bariye. Ni ukuvuga ko hano urakora cyane kugira ngo aba bana baticwa n'inzara, sibyo? Iyo uvuga gusubizwamo intege rero, hari ibice bitatu twavuze: impwemu, ubugingo n'umubiri. Kandi hari ni sosiyete iragutegereje, hari ibintu utegereje gukora mu buzima bwo kubaho. Hano biragusaba rero kwibaza ngo nibikindi bwinjize bizatuma hano bigenda neza. Ni byiza kumenya n'uwe muhamagaro mfite, niye mpano mfite, ngewe ndinde. Ibyo mvuze ndabizi ko bikomeye. Ukwiye kujya gushaka umukobwa muzabana ushingiye kuri ibyo. Umuhungu uzemera ukwiye gushingira ngo ndinde. Uwo tugiye kubana ni hazaza kuzuza. Hanyuma azamfasha kuba wa wundi nifuza kubaho. Nujya gusaba akazi ntabwo uzajya gusaba akazi kabonetse kose. Nose ngo uri umukristo ugiye gusaba akazi ahantu bagusaba kwambara ijipo ya santimetero 20. Ibintu uzabikora uzi ngo ndinde? Ntabwo uzabikora. Hari abantu bakina deal zanduye. Urumva? Ntabwo uzajya kwifatanya n'abantu baba mu isi y'umwijima uzi ngo ndinde. Nibaza ko agaciro kawe, kumenya agaciro kawe, kumenya umuhamagaro wawe, kumenya ingabire ufite bigufasha gusubizwamo intege, kubera ko uhora ugerageza kuzuza wa wundi. Mwavuze ku cerekeye ngo abagukikije ni bamwe mu bashobora gutuma usubizwamo intege. Muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa nibaza ko ari igice cya 4 havuga ngo abera ba mbere ko bari bameze ngo bagira ubumwe, basangira ibyabo. Kumbure nibaza ko ubu atari ko bikiri, umuntu wese usanga igihe yirwanagwanako. Mbega pastor, iyo umuntu ari nko mu ishengero rikaba ritamusubizamo intege, uwo muhanura kurivamo? Ntabwo namuhanura kurivamo, ariko nanone umuntu yabwiye kurivamo bitewe n'ico rimumariye.
kubera ko kuba mu ishengero umuntu yakagombye kuhaba kubera icyahungukira n'icyaha akora. Iyo tuvuga gusubizwamo intege, Yesu yavuze ngo abantu babiri nibahuza umutima gusaba ikintu, Data wa twese azagikora. Abaroma 15:2 haravuga ngo umuntu wese anezeze mugenzi we, amubere inyunganizi, amukomeze. Ikindi nanone babiri baruta umwe yaguye undi nawe aramubyutsa. None niba udafite umuntu kubyutsa, uzagwara ukigwaza, wabyara ukihemba, wahura n'ibibazo nta muntu byibuze yagusengera. Nese ubwo uzi ko ari igihe ujya gusaba rendez-vous pasteur akaguha amezi 6. Umbwiza ukuri, wamara amezi 6 utaratura, wamara amezi 6 washaka kwiyahura utariyahura. Urumva? Hari igihe umuntu aba ahantu ariko hatamusubiza mu intege. Shaka abantu bakeya mushobora gufatanya urugendo, byagufasha. Rero sinamubwira ngo ave mu ishengero, ariko muri iryo shengero nyene nashake abantu b'ingenzi ashobora kubakaho ubushuti, bamufashe mu rugendo rwo gusa na Yesu. Noneho muri icyo nyene pastor, usanga nk'iki gihe tuvuge, kubera ko ibibazo ari byinshi, intambara umuntu ahura nazo ni nyinshi, ibicavutu ni byinshi pe, mu mpande zose ubisangayo. Ariyo mpamvu nibaza ko buri muntu wese nkeka abantu benshi, ndeka mvuge gutya, abantu benshi bashinga amashengero abafise ibyo yaneguye mu ishengero avuyemo agiye gushinga irindi giwiwe, ariko noneho ukabona ibintu ntibihera, ibibazo byamara ibibazo, ibyaha bigenda byiyongera, kandi umuntu aja mu ishengero akeneye gusubizwamo intege ku bibazo ahura nabyo. Pastor, iki kibazo gishobora gukemuka gute? Iby'amashengero byo bireke kubera ko amashengero menshi yatangiriye ku bikomere. Afite umuntu arasohoka agashaka n'abantu bamwumva, agahita ashinga agashengero ku ruhande, ugasanga none se kankubaze arutanga icyo atahawe. Ibyo ugiye guha abantu uzabikura he ko wagomba kuba warubatswe neza hahandi? Rero baca umugani sinzi niba ari mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, ngo wirukana umugore uguguna igufa, ugahita uzanye bwa kabiri agahita arimira bunguri. Nta shengero ry'abatagatifu ribaho. Twese turi mu nzira yo guhinduka no gusa na Yesu, ariko noneho ni bibi cyane iyo ishengero ritangiriye ku bikomere. Si n'ibikomere gusa, amashengero menshi atangirira muri roberiyo, kwigomeka. Kandi wibuke ko Satani niwe mwami w'abaroberi. Urumva, uzi ikibazo, haba harabaye mu bibazo byinshi, yenda tuzabikorera ikiganiro cyihariye. Urumva, iyo umuntu atangiza ishengero ntasubizemo abantu intege, ntabarere, ntamenye ingabire zabo, ntamenye umuhamagaro wabo, hanyuma umuntu yakumva yuzuye mpwemu yera, afite ingabire, hari ibyo azi gukora, agahita avuga ati no, kubera iki bambuza umwidegembyo? Hanyuma agahita agenda agashinga ke ku ruhande. Uburyo agiyemo bukaba ari uburyo busize ibikomere, nabo butumye atwara ibikomere. Birumvikana ko urufatiro wubakiyeho rufite icyo ruvuze mu myaka yose uzamara yo kubaho. Si byiza gutangirira muri roberi, kubera ko ni nk'uko wari uvuze, ishengero rya mbere bari bateraniye hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Ubwo bumwe bwabo bwatumye bagera ku mpera y'isi. Twebwe rero ariko nyine baza ko nta n'uwaturenganya. Umuntu yakuriye ruguru bafise iminyari yabo n'imyugariro yabo n'agasekuro kabo n'akunyu kabo, iyo individualisme sinayibona mu mashengero cyane. Kwigwanagwana. Hanyuma reka nkubaze ko tugwanya ubwami bumwe bwa Satani kuko tudahuza umutima. Nkurikiye ntibanyumve nabi, nimumve ko mvuze feminism, oya. Ariko umuntu yakiye Kristo mwami n'umukiza, akaba afise ivyamwa, yera imbuto, wowe mwangiriye. Urumva, kuko mudasengera mu rusengero rumwe. None se nkubaze, umubiri wose waba amaso, umubiri wose waba mu maboko. Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose by'ubumana ngo bishire mu ishengero rimwe. Bamwe bazi gusenga, abandi bazi gutanga,
abandi bazi kuririmba, abandi bazi kujya gushaka abakizwa, abandi bazi kurera, abandi bazi ibindi. Hanyuma izo ngabire zose iyo uzihurije hamwe zibyara umubiri wa Kristo Yesu. Ariko ubwibone na bya bikomere twakuye hahandi bikubwira ko wowe wihagije udakeneye abandi. No, ntushobora gukora ibintu wenyine ngo bishoboke, ntabwo bishoboka. Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose by'Imana ngo ibishire mu muntu umwe, nta nubwo yabishira mu uzandebere wenda duhere ku mugabo n'umugore, turabona ko hari ukuntu babuzuzanya, umwe agenda buhoro undi yihuta, umwe akunda ibi undi akunda ibi, n'abana bavuka mu ndimwe ukabona bakunda ibintu bitandukanye. Ubwo bwuzuzanye, ubwo budasa bwuzuzanye Imana irabushaka mu mubiri wa Kristo Yesu. Rero nibaza ko kumva ko hari ishengero rimwe ry'abatagatifu rikora ibintu neza kuruta andi yose ni ubuyobe, ni ukwihenda gukomeye. Nta shengero ry'abatagatifu dufite ku isi. Twese turi mu nzira yo gusa na Yesu. Ntuzifatanye n'udakijijwe, ntuzifatanye n'umuntu ufite ibyamwa bibi, ntuzifatanye n'umuntu ufite inyigisho z'ubuyobe. Ariko mwene data yavutse ubwa kabiri akemera Kristo umwami n'umukiza, Yesu yarabyoroheje, yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu niba yera imbuto akaba arica azi wowe utazi, kubera ko mudafatanye, sibyo? Ntekereza ko ntushobora gusubizwamo intege udafite abandi bantu wigiraho, abandi bantu mufatanya mu rugendo rw'agakiza. Kweka nyine cyo gusubizwamo intege mu nkunde bisa n'abasubiye inyuma gatoya, n'ibihe byaha biterwa no kubura ugusubizamo intege? Ko ari byose. Urumva, hari ahantu natangiriye ku mashengero, bishobora kuba n'umuntu ku giti cye. Buriya abantu bose bahamagagwa abafite sitoke. Hari ukuntu aba yarasenze yaravuganye n'Imana, hanyuma ya sitoke yose akayitanga igahera. Iyo sitoke ishize, nakubwiye ko ahita atanga ibiri muri kamere, agatanga ibiri mu bwenge na experience. None se kamere ikora ibyo gukiranuka. Uko kamere izagwira uzatangira kurobanura abantu ku butoni. Habe abantu bawe beza kuruta abandi, wenda kuko batanga menshi mu rusengero. Uzatangira gutorera ibintu bimwe bimwe kubera ko muva ahantu hamwe, cyangwa bibe bitakiri iby'umwuka, bisigare bishingiye kuri kamere, kandi byaratangiye ari iby'umwuka. Kubera ko nyine impamvu ibyaha bitangira kwinjira mu mashengero, kandi hari ikintu kimwe giteye isoni cyane. Ni gute umubare w'amashengero uzamuka buri munsi, umubare w'ibyaha ntugabanuke? Ni kubera ko abatangira amashengero intego yabo bose si ubwami bw'Imana. Hari igihe baba bashakamo amaramuko cyangwa izindi nyungu. Bibaye twese ari ukugwanya icyaha, nibaza ko mu gihe gitoya igihugu cyaba paradizo. Ariko intego y'amashengero yo ntabwo ari kurwanya ibyaha, kubera ko niba tubyimika, umuntu ukaba uzi ko afite abagore 10, ariko kubera ko ari batura menshi, ukavuga ati nimuvuga ituro riragabanuka. Hanyuma Thierry udafite byinshi, urumva wewe yagira intege nke ntuzihanganire. Urumva uba utangiye ibyo mvuze si kamere, ntabwo ari iby'umwuka. Watangiriye mu by'umwuka ukora ibintu neza, ubana n'Imana, hanyuma utanga sitoke irashira. Sitoke ishize utangira kwinjiza ubwenge. Ubwenge ntacyo butwaye, urumva biba birimo smartness ukuntu. Hanyuma hatangira kuza kamere irobanura ku butoni, ntikundana. Hanyuma bigenda bikura, ugasanga batangiriye mu mwemu, bashoreje mu mubiri. Ibyo rero mvuze ni ku ishengero, n'umuntu niko bigenda. Hari abantu nzi batangiye ahantu heza bameze neza, buzuye umwuka wera, bameze neza, nta kibazo bafite. Ariko uko iminsi ishira, ibi turiho turavuga byo gusuzuma intege ntibabimenye. Bakirata imbaraga bakumva bameze neza, hashira iminsi ukazamusanga asigaye akora ibintu
n'abapagani batakora. Kubera ko nigeze kuvuga ngo abantu bo muri Aziya hari ikintu nabigiyeho. Ubukire bwabo ntibaburebera mu byo bakonsomye, baburebera mu byo binjije, bizigamye. Ntabwo dukwiye kujya nk'abazapfa ejo, kubera ko niyo mpamvu mu Befeso 6:10 havuga kwambara intwaro zose: ingofero y'agakiza, igikingira igituza, ingabo yo kwizera, umukandara w'ukuri, inkweto z'ubutumwa bwiza, inkota y'ijambo ry'Imana, gusengesha umwuga iteka. Kubera ko Satani we, Satani ni umuntu mubi gusa. Ni mubi kuruta uko twese tubizi. Ashobora kukurasa mu mutwe. Wibuke ko mu mutwe, iyo akurashe mu mutwe uvangirwa mu bitekerezo. Ese Imana irankunda? Ntinkunda. Iyo aba inkunda ikwemera ko nyura muri ibi, ubu se kuko Imana yemera ko ibi n'ibi bibaho, ugatangira gushidikanya ku Mana. Kandi yarakubabariye, yaragukunze, hari ibintu yagiye igendana nawe. Ikibazo kimwe wahuye naco gusa kikakwibagiza ineza y'Imana imyaka yose, ugatangira gucira urubanza Imana ko itari nziza cyane. N'utabivuga n'umunwa, mu mutima bikaba birimo, ubwo mu mutwe harashwe. Iyo Bibiliya ivuga ngo dufate inkinzo yo kwizera niyo tuzazimisha imyambi yaka umuriro, Satani aza ahantu yarasa umutima ugapfa, aza ahantu yarasa. Niyo mpamvu dukwiye guhora twambaye. Ibyo mvuze twabivuze mu gusubizwa, twakoresheje terme ivuga gusubizwamo intege, ariko umuntu akwiye guhora kureba niba akingiye. Uzi ko ziriya ntwaro 90% yazo ari zikingira wowe, nizigukingira. Inkota niyo yo kurwana. Rero ntegereza ko niba 90% ariyo kwikingira, hanyuma 10% akaba ariyo inkota, ariyo yo kurwana. Dukwiye kuba twibaza ngo ntidukwiye gushira imbaraga ahubwo cyane mu gusubizwamo intege no mu kwikingira, kugira ngo intambara tuzayitsinde byoroshe. Nibyo nibyo abantu batazi. Dusa n'abegeza ku musozo, none twavuze ku ishengero, tuvuga ku muntu ku giti ciwe muri rusange. Reka tugaruke nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yakira ibibazo byinshi, bimwe bimuca ivutu, mbere nibaza ko biremera kurusha, rimwe ugasanga bimwe biri ku rugo rwiwe, ku ishengero ndetse n'igihugu. Pastor, ni gute umukozi w'Imana ashobora gusubizwamo intege muri bijye bice bitatu nk'uko mwamutubari? Kamere ku kintu nzi ko abakozi b'Imana benshi batazi. Umukozi w'Imana ahora yumva ibintu bibi, kandi uko yumva ibintu bibi, iyo atize uburyo bwo gusubiza, umuntu araja kubwira ko ibintu bibi, sinshaka gusubira mu bibi, utegereza ko atabigusigira, nta hantu bizajya. Ubwonko buzabibika, uzagumya kubitekerezaho, n'uwicara wenyine bizagaruka, none ntibizarangira usaze. None ikibazo, umaze imyaka 5 byakira, wumva ibintu bibi gusa, nta siporo ukora. Urumva uzi ikintu kizaba? Abakozi b'Imana, hari igihugu kimwe nagiyemo, mbona abakozi b'Imana baho 70% bose bagwaye diabete. Uzi ikintu kizaba? Kubera ibintu bibi wirirwa wumva, umutwe uzatangira kukurya, itiro rizabura, uzajya wumva kano karemereye, hanyuma wumve hano umeze nk'uwikora ibiro 50, uruti ku mugongo ruzakurya, hanyuma bizajya mu mpyiko, esitoma izakujya nayo wari urwaye, hanyuma uhita upfa. Kubera ko gusubizwamo intege ntiwabimenye, kandi ibintu bibi bagusigira ibi wumva buri gihe, niba udafite uburyo bwo kubisohora, umenye ko ntaho byagiye. Hanyuma si nibyo gusa, uzanavangirwa. Nujya kwigisha, uzatangira kwigisha ibyo abantu bakubwiye, kandi uzaba ukomerekeje abicaye imbere yawe, abavuga ati yo dusigaye tubibabwira, bakabiteguramo inyigisho. Ubwo nukuvuga uzasigara wigisha abashasha, ariko abo mwatangiranye bose uzabatera ibikomere. Urumva? Kandi wibuke ko ni wawe uzaba uvuga nabi.
uzatakaza isura niba umugore yakwaturiye ko asambana uzahita uvuga ko abagore bose ari abasambanyi, kandi ibyo uzabivugira mu rusengero. Nk'aho ufashe, iyo umuntu atangiye gufata abantu akabashyira mu gatebo kamwe, ni ikimenyetso cyo guhungabana. Ni depression. Utangira gufata itsinda ry'abantu ukavuga ko bose ari babi. Umuntu ashobora kuba mubi ku giti cye, ariko ntabwo abantu bose bashobora kuba babi. Ariko iyo wahungabanye uvuga ko nta cyiza kibaho. Abantu benshi naho bageze kubera ko ntabwo bashize imbaraga mu gusubizwa mu intege. Ntabwo bashakishije ukuntu basohora bya bintu babitse muri bo, bikafekta uburyo bwinshi. Rero gusubizwa mu intege ni ikintu cy'ingenzi, byaba umukozi w'Imana, byaba mu rugo. Yego. Mutubwiye gusa ku bibazo yohura nabyo, donc mutubarire naho ukuntu yobyirinda, donc ukuntu yobisohora cyangwa ukuntu nawe ubwiwe yosubizwa mu intege. Byadufata umwanya munini. Nari mpereye ku buryo gusa bwo ibyo wumva ukabibika, udafite uburyo bwo kubisohora bizakwica, wowe ubwawe bizakwica. Kandi umuntu ntabwo apfa ijoro rimwe, ni gake gake, hanyuma bikazarangira ugeze igihe utangira gukora amakosa kandi utashakaga gukora. Utangiye gukomeretsa abicaye imbere yawe, utangiye kurakara, utangiye gufata abantu bose ubashyira mu kitebo kimwe kubera nyine rero gusubizwamo intege. Nigeze kuvuga gusenga, navuze ukwiye gushakisha uburyo. Muri kanseringi iyo umuntu amaze icyumweru yakira abantu, nawe aba akeneye umukansara, uba ukeneye uburyo bwo gusubizwa mu intege. Rero ntabwo abantu bakoresha, bamwe bakora siporo, abandi bumva muzike, abandi bareba amazi, abandi baganira n'inshuti zabo bakundana bakavuga ibintu bibaruhura, abandi bafata igihe cyo kumedita, akicara agatekereza ku Mana n'ibyo izamukoreye. Hari uburyo bwinshi bwo gusubizwa mu intege. Gusa icyo nagira ngo abantu basigarane ni uko biri ngombwa. Turabashimiye cyane mukozi w'Imana, mwakoze cyane. Murakoze cyane na nk'abantu bari kwaje mu ijuru abakristo, tubizi yuko igihe kimwe iyi si tuzobiva ko tugataha iwacu mu ijuru. Tusa n'abarangiza muri rusangi, ni iki mubwira abantu badukurikiye? Dukeneye gusubizwa mu intege. Nicyo nambara nshaka kubabwira, kandi mu bice byose, umuntu ku giti cye, mu rugo, mu gihugu, mu ishengero, dukeneye gusubizwa mu intege. Kandi muri bya bice bitatu dukeneye gusubizwa mu intege. Amen, amen. Mwakoze cyane Pastor, mwakoze kuduha akanya tukaganira. Nibaza ko n'ikindi gihe akanya Yesu akabitwemerera, muzotwemerera nawe kuduha akanya. Ndahari rwose. Yesu abahezagire. Turangiza twagiye tubasabe musenge bakurikiye kino kiganiro, kumbure n'abantu muri rusange. Kaza Data, mu izina rya Yesu, birashoboka ko umuntu udukurikiye yacitse intege, kuko yatuye akongera akabisubiramo. Ndagushimiye ko ukimukunda, ashobora kumwakira ukamubabarira nubwo wagerageje kenshi agatsindwa. Hari abandi bacitse intege bari mu byaha badukurikiye, ubaha ubuntu bwo kukumenya. Hari abandi bamaze kugira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa kumva kutabakunda, abo nabo Mwami ubagaruza ubugwaneza, ubasubize mu intege. Hari abandi ibigwanishwa bimaze kubashirana, kurwanira kwizera bimaze kwanga, ubasubizemo intege, ubambika intwaro zose. Mwami Yesu Kristo, hari abandi bameze neza, ubashoboze gukomeza gusubizwamo intege, usubize intege mu bugingo bwacu twese. Uhembure ishengero, uhembure igihugu, uhembure abantu bawe bose. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.